Nađu se na trafici, ali nisu novine. Fast. Uživajte u životu. 661-888 Big Martin. 661-888 Big Marketing. 661-888 Big Marketing. Ko je? Ariel, otvorite. Ako u kući imate pakovanje novog Ariela, odmah ste u igri. Možete dobiti Sony kućni bioskop, 10 gorenje veš mašina i još mnogo besprekornih nagrada. Gledajte veliko izvlačenje glavnih nagrada 13. aprila u emisiji Zabranjeno spavanje popodne na televiziji Pink. Ariel, iznenadni gosti. City Records. Život si mi dala ti, dala mi uzela ko lijana tvoja leđa kad se izviju svog. Ti si ona prava žena, ona prava žena. City Records. Pitaju me, pitaju oko moje, pomagajte drugovi. Nije za nju, nije za nju. Ljuljaj me nežno, poludet ću. I smijem se, smijem se, smijem se, a plakao bi. Kreni, kreni, kroz vene, dođa vola sve. Vola sa mnom, osloni se na mene sad ti. Dođe mi da vrisnem tvoje ime. Nisam kresao 6 meseci. City Records. Na našoj raskrsnici leva mi mesto leva. City Records. Najekskluzivnija premijera ove godine. Wow. 2. maj. Dom sindikata. 23:00. Karte u prodaju od 15. aprila. Spider-Man stiže. Spider-Man. Za ljude koji znaju šta je kvalitet. Za ljude koji znaju šta je dizajn. Za ljude koji znaju šta je lepota. Italijanski, španski, grčki i domaći program. Inkotehna, Beograd. Niko nije gluplji od braće Kodi, osim možda ovog ili ovog. Niko od njih nema ništa u glavi. Svako od njih poći će bilo gde i uraditi sve da dobije $2 miliona. U filmu Trka pacova. U njihovim životima došao je trenutak da po prvi put urade nešto za sebe. Završetak srednje škole shvatile su kao početak novog života. Britney Spears prvi put na filmu. Nismo više klinke. Što manje slova, to veća lova. 041 100 400. Današnje telefonsko pitanje glasi: koji je nadimak Duška, najpoznatijih zeca crtanog filma? Pozovite 041 100 400. Potražite na kioscima Svetle Pote za samo $45. 20 domaćih recepata za negu lica i tela. Šminka za bolje raspoloženje i blistava šminka za noć. Najlepše frizure za dugu i kratku kosu. Prolećne trendi cipele. Dobro obučena od ponedeljka do petka. Šta ovog proleća morate imati u ormaru. Odvojite jedan vikend samo za sebe. Idealne dijete za zaposlene. Svetle Pote, da se ovog proleća osjećate bolje i da izgledate lepše nego ikad. Lepši pogled na svet. Onyx.
Tišina govori sve. Leganca. A u fondu ove nedelje 3.400.000 dinara. Pozovite odmah 041 222 333. Igrajte fonto. Predstavljamo vam potpuno novi Ajax koji do sada još niste videli. Ajax Floral Fiesta, čisti snagom vašeg proverenog Ajaxa, ali sada u formuli koja ne zahteva ispiranje, sa 3 dugotrajna cvetna mirisa koji će sigurno privući veliku pažnju. Novi Ajax Floral Fiesta, u 3 mirisa koji se svima dopadaju. Ajax čisti, vi sijate. 041 211 444. Party Line. Žurka koja ne budi komšije, ali budi vašu maštu. Zajednički razgovor više korisnika. Party Line. Ništa nije kao vinil. Moje ploče, one baš imaju svoj fazon. Otisak od 33 obrtaja koji zvuči kao ničiji drugi. Male ogrebotine, kao kraceri na starom filmu. Šumovi u pauzama čine pucketanje tišine kao kiša po roštilju. Da. Ne budite konzervativni. Next T. 661 888 Big Martin. 661 888 Big Marketing. 661 888 Big Marketing. Kupuju se na trafici, ali nisu novine. Fast. Uživajte u životu. Previously